شام بخیر دوستان عزیز و ارجمند. این برنامه فوتبال تاجیک است و من سهراب فراشو هستم که با جمعی همکارانم این برنامه رو پیشکش شما میکنیم. دوستان عزیز و ارجمند، چگونه که آگاهی دارید در دولت کویت چند پیش جام آسیا به انجام رسید و خوشبختانه در این مسابقه با نفوذ کروی منتخب فوتبال تاجیکستان نیز شرکت ورزید و اینک ما با استودیا پیرو واحدوف سرمربی منتخب تاجیکستان اوید با فوتبال و همکارم گلوس خدانظرزاده را دعوت کردیم و میخواهیم که از برآمد منتخب تاجیکستان اوید با فوتبال نتیجه گیری کنیم. من پیرو در آغاز صحبت یک پیشنهاد میکردم گلوس. مسلم است که بعد از برآمد منتخب تاجیکستان در این مسابقه اندیشه های جامعه فوتبالی تاجیکستان زید و نقیض بودند. یعنی یک قسمت فوتبال دوستداران، کارشناسان، متخصصان با آن اندیشه بودند که ما با موفقانه برآمد کردیم. یک قسمت دیگر البته اندیشه دیگر داشتند و من میخواستم که ما انا همین اندیشه ها را به خاطر نتیجه گیری کردن و به خاطر فایده کار برای آینده حال حاضر نتیجه گیری کنیم، صحبت کنیم. خوب البته پیرام میخواستیم که سرول اندیشه شما را مختصرا بفهمیم که آیا از برآمد منتخب تاجیکستان شما در مجموع قناعتمندید یا نه؟ وقتی که ما با این مسابقه تیاری دیدیم، هدف اساسی ما این برآمدن از گروه بود. ما از گروه برآمد توانستیم. و یک چیز دیگه مهم است که هستن بازیایی که ما با دسته ازبکستان بازی کردیم، با دسته تایلند بازی کردیم. هستن بازیایی که ما بوی میتیم ولی لیکن همه ما رو تبریک کردن که بازی خوب کردیم. از نظر از نگاه کنیم ما سال پیشتر بازی میکردیم با حساب کلان بوی میدادیم با این دسته، لیکن این سال بازیمون خیلی خوب و کارشناسانی هم متخصصانی فوتبالی که در همون چمپیونات آسیا بودن بسیار باوی بلند بودن با بازی ما. لیکن اساس رهبریت مخلصان باید باوتیم با فعالیت دسته. بسیار خوب. گلوز من همون قسمتی که من جدا کردم جامعه فوتبال شما در کدام قسمت هستی؟ خب اصلا من با اون قسمت داخل میشوم که از برآمد فوتبالبازان ما در چمپیونات آسیا قناعتمند هستم و این را میتوانم روشاد اشاره بنمایم. البته این چیزی که اینجا البته سرمربی منتخب اشاره کردن، یعنی وظیفه حداقل است یا خود به اصطلاح معمول و مفهوم گویم مینیمال زداچ است که در پیش دسته گذاشته شده بود که بعد از گروه برآیند. این وظیفه اولین درجه بود، این اجرا کرده شد، ولی معلوم است که بعداً باز باید وظیفه دیگر هم در پیش گذاشته شوند. اگر از گروه برآیند بعداً باز وظیفه نوبتی باید باشد که برآمدن بعد دور نیم نهایی باشد. ما مثال آدم‌ها زیاد پیدا میشوند که میگویند اگر دسته ما چنین همین بازی داشته باشد پس دل خود دسته کشور روسیه گویا میتواند 10 گل به دروازه منتخب ما بزند. اما بازم نفران زیاد پیدا میشوند که میگویند این بازی که فوتبالبازان ما نشان دادند واقعا هم باعث تعریف و آفرین است. شخصا من همچون یک مخلص عادی همین نوع ورزش که با فوتبال البته متوجه هستم و تقریبا گویم که قسم زیاد بازی‌ها رو تماشا میکنم، یگانه چیزی که و چیز مهمترینه که در فوتبالبازان کشور ما دیده میشد اینجا گپ این حال سر نتیجه نمیرود. البته اصلا مهم نتیجه است، در فوتبال باشد در فوتبال باشد در دل خانواده ورزش. نتیجه همین شد که ما از دور یک چهارنهایی افتیدیم، امکانیت بود تا به نیم نهایی هم برایم، نتیجه همین شد. اما یک چیز مهم همین است که این حال بازیگران ما دیگر ترس و هراس و گویم که با پایای لرزان به میدان وارد نمیشوند. قبلا همین چیز دیده میشد. فکر دارم پیرو واحد از من بهتر میدونن که از جهت پسیکولوژی بازیگران ما در میدان گویم که یک نوع ترس و هراس دیده میشد و این مشکلی می آورد با دست ما گل زیاد میخوردیم. اما این حال هم در بازی با ازبکستان همین چیز احساس میشد که بچهای ما عموما از فوتبالبازان ازبک نمیترسند، عموما از بازیگران تایلند که در چمپیونات جهانی سال 2021 در لیتوا آنها توانستند از گروه خود برآیند به مرحله نوبتی. خلاصه گپ البته چیز مهم از همه مهم برای من در همین چمپیونات این نتیجه هم نه از گروه برآمدن هم نه، از همه چیزی که برای من مهم بود همچون یک مخلص این است که بچهای ما دیگر نمیترسند از دل رقیب. پیرام من براستی من همین یک فلسفه رو چندان فهمیده نمیتونم. من معذرت، یعنی وظیفه ما از گروه برآمدن، یعنی فکر میکنم هر دسته که به همین مسابقه می رود همین وظیفه را در پیش خود میگذارد. اما چنانگونه که گلوز در اینجا ذکر کرد، خب باید نقشه دویمین می بود، یعنی که ما از گروه برآمدیم. بچه ما از گروه برآمدیم، کارمون تمام. در تایلند مثلا بازی رو باختیم، این یگون وای نیست.
چی گونه فهمیدم؟ نه ما در پیش از سر بازی یک وظیفه می‌دونیم که هر بازی که می‌کنیم باید بروی غلبه می‌بریم. هر دسته کوشش می‌کنه که غلبه کند. وظیفه ما هر یک بازی با بحرین بود، با ترکمنستان بود، تایلند بود، به مقصد اساسی غلبه کردن بود. لیکن در فوتبال و فوتزال یک دسته غلبه می‌کنند. گفتن ممکن است که حال حاضر سطح ما همین است که داریم. سطح ما همین است. سطح ما همین است و زیر ما با فکرم خطا نکنم پنجم دسته آسیا شدیم. بله، پنجم دسته آسیا شدیم. بله، حال حاضر در اینجا هم شما هم گلوز اشاره کردین در اینجا یک چیزه که ما اون دسته نیستیم که دیگر بترسیم و برای بازی که بچه‌های ما نشون دادن بیشتری از کارشناسان و دست برای سینه مونده گفتن در کار است که بیشتری از کارشناسان بسیار بهای خوب دادن. نتیجهش دیگر چیز بود، اما با ویژه بازی که ما با ازبکستان کردیم با ویژه در قسمت دوم این البته حمد و ثنا و آفرین. اما من چی را در نظر دارم که آیا امکان نبود که با تایلند هم همون گونه بازی را میکردیم؟ ما با تایلند هم بازی را کردیم. ما کوشش کردیم که با تایلند بازی خوب نشون بدیم و اگر اهمیت داده باشیم با ازبکستان هم کوشش کردیم با رقم یک بازی کنیم، فقط فشار بیاریم. با تایلند هم همین بازی را کردیم. اما لیکن مهارت نه یک تجربه بازی‌های بین‌المللی ما بسیار کمتر است. مثلا ما باید بیشتر بازی کنیم، با دست‌های پرقوت بازی کنیم. پیرو پیش از اون که به مسابقه برویم آیا همین مرحله آمادگی بودن همون بازی ها، من منظورم شماره هاشون است که کافی بودن برای اون که یک دسته برای اون که در مسابقه سطح قهرمانی و جهانی شرکت کند 10 ها بازی میگذراند و با توپ دسته های یعنی خود را قیاس میکند، خود را با اون اوضاع آینده مطابق میکند. آیا ما داشتیم همون گونه؟ ما از روی امکانیتایی که خودمون داریم و همگی 3 بازی با دسته ازبکستان کردیم. عموما اگر از اول سال 2022 گیریم اول 2 بازی با گرجستان کردیم، 1 بازی با قرقیزستان، 3 بازی با ازبکستان. با تیم‌های منتخب رو در نظر دارم. در یک سال همگی 6 بازی کردیم. این کافی است؟ نه کم است. این کم هم نگم که خیلی کم است و اینجا یک گپ دیگر اون است که ما باید با کدام دسته بازی کنیم. برای مثال در همین چمپیونات دسته‌ای بودن که قبل از مسابقه با ژاپن بازی می‌کردند. منتخب ازبکستان خطا نکنم با آرژانتین بازی رفیقانه رو برگزار کرده بود. نه با عراق بازی کردن و با کویت. با کویت نه قبلا در نظر دارن که ازبکستان با چنین دسته‌های قوی که در فوتزال گویم که در جای اول میستند بازی رفیقانه رو برگزار می‌کرد و در همین چمپیونات آسیا هم دسته‌ای بودن که با رقیبان خیلی پرزور بازی خود را دور می‌کردند. برای مثال بحرین که در گروه ما بود پیش از چمپیونات با ژاپن با ژاپن یک بازی رفیقانه برگزار کرد، باخت اما خیلی بازی ارزنده نشون داد. یعنی با رقیبان خیلی پرزور ما هم باید بازی خود را برگزار کنیم. معلوم است ازبکستان یک دسته خیلی خوب، اما ازبکستان اکنون ما شناختیم که چگونه دسته است و اکنون پیوسته با ازبکستان هم بازی کردن فکر دارم اونقدر اندیشه درست نیست و باید دسته‌های دیگری هم باشن اینجا. پیرو من همون اغلب کارشناسانی که به قول اسکپتیکای منتخب تاجیکستان آیا با فوتزال یک اندیشه دیگر هم دارن که ما از بحرین و از ترکمنستان گل‌های زیاد سر دادیم. درست، من روزیام که بسیار گل سر دادیم. علاسوس از ترکمنستان. 3 گل از بحرین، 5 گل از ترکمنستان که به این به حال بسیار است. چی بود علتش؟ با بحرین بازی یکم بود. یکم بازی با احساس داده میشن. بازی آخرین بازی حل کننده بود. ما استودی مربیان خودم رو در نظر دارم که نتونستیم بچه رو با طوری ضروری آرامی رو نگاه دارن. با احساساتی که داده شدن 1-2 گل پیش می‌رویم، 3 گل پیش می‌رویم، بعد کنسنتراسیا گم میشه. برای همین این هم از تجربه کم بودن است. مثلا اگر 1 گل دیگر اگر ترکمنستان به ما می‌زدن ما در آسیا ششم جا می‌شدیم. هر 1 گل مهم است. اکنون چون ما درباره گل ها گفتیم بیاید سری همون اشتباهی فیروز بگمرادوف تمسخر کنیم. به هر صورت باز هم در نظر دارم که جمعیت فوتبالی به همین چیز بسیار اهمیت دادن. فکر دارم فیروز بازمحمدوف رو در نظر داشتیم. بله دروازه‌بان دوم. دروازه‌بان در نظر نه من دروازه‌بانی فیروز بگمرادوف رو در نظر داشتم برای کارت سرخ گرفتن. کارت سرخ گرفتن فیروز بگمرادوف رو در نظر دارم. خوب از نگاه شما همچون سرمربی که البته بیشتر آشنا هستید او آماده پررو به این بازی چگونه بود؟ چگونه شد؟ چرا چنین شد؟ یک چیز است که وقتی که تو دروازه‌بانی رقم 1 تیم ملی هستی
ва ҳар як бозингаре ки бироини тими миллиро мепӯшад як масъулияти калон аз як фишори калон дорад. мисол ман барои чӣ мегӯям камтаҷрибагӣ мо бо 4-1 ҷулӯ будем, пештар будем. фирӯзам намехост ки мисол курди сурух бале гап ҳам сари ҳамин меояд ки мо дар ҳамин чиз бояд ҳамин бозиҳо бисёр кунем ки бозингарони мо ҳар бозӣ ҳамун таҷриба зиёд шава ва ҳамин рационал наиград бозии рационалӣ карда тавонанд ки 4-1 як дақиқа мондагӣ буд мо инсон камтар оромтар бозӣ кунем. ки мо ба эҳсосот дода мешавем фақат пеш инам хуб аст лекин ба лаҳзае мешавад ки бояд камтар сатҳи бозиро бояд паст карда тавонем. гулрӯз албатта дар ҳам чемпионати тоҷикистон бештари бозиҳоро шориҳӣ мекунед. оё мушоҳида накардаед ки мана ҳамин фирӯз бегмуродов ана ҳамин корро дар чемпионати тоҷикистон бештар мекунад ва шояд доварон гузашт мекунанд пайрав, шояд баъд натиҷаи он дар мусобиқоти мухталифи фароқоравӣ фароҷаҳонӣ ба чашм мерасад. фарқияти доварӣ замину осмон аст, фарқияти доварие ки дар тоҷикистон асту дар чемпионати осиё, лекин ин чизам таъсир мерасонад. хуш ин чизам ки таъсир мерасонад. баъд як чиз аст ки сатҳу равиши бозиҳои онҷа дигар аст, инҷа сурати бозиам дигар аст. бале аслан бале агар ба кори доварон багузорем ва дар ин баробар он иштибоҳе ки фирӯз бекмуродов карда буд онро намедонем иштибоҳ гуфтан шояд дуруст бошад ё набошад. аслан он ҷо ҳам ақидаҳо гуногун буданд. баъзеҳо мегӯянд ки дар чунин ҳолат корти сурх бояд нишон дода нашавад, аммо баъзеҳо боз бар он назаранд ки корти сурх буд чунки бо даст он ҷо бозӣ кард. хулас ақидаҳо албатта гуногун ҳастанд ва ҳар кас ҳар хел метавонад ин ҳолатро фаҳмонад. аммо агар дар мавриди доварон ҳарф бизанем, барои мисол дар чемпионати осиё мо мушоҳида кардем ки доварон яъне муҳорибаро иҷозат медиҳанд, то муҳориба хеле сахт ҷараён мегирад ва ҳар касе ки дар натиҷаи муҳориба тӯбро мегирад ҳамон ғолиб мешуд. дар чемпионати мо агар барои мисол чунин як ҳолатҳо мешуданд, доварон мумкин 1000 маротиба садошакашонро баланд мекарданд, яъне хеле зиёд садошаки довар баланд мешавад дар чемпионати мо ва ҳамин муҳориба иҷозат кам дода мешавад то муҳорибаи тан ба тан дуэлҳо дар майдон зиёд бошанд ва инам то андозае таъсири худро баъдан як умил кӯчак ҳам бошад вале таъсири худро мерасонад, чунки барои мисол дар баъзе ҳолатҳо бозигарони мо интизор мешаванд ки яъне ин дар сайти психология аст ки интизор мешаванд ки айниҳол довар садошаки худро баланд мегардонад, яъне қоидаи бозӣ вайрон шудааст, вале мушоҳида мешавад ки қоидаи бозӣ вайрон нашудааст ва рақиб тӯбро гирифта ба пеш меравад. ин як ҳолате аст ки ҳамин тавр шудан метавонад. ҳам то агар албатта холисона иқрор шавем, барои мисол агар мунтахаби моро аз бозиҳои интихобӣ баҳо гузошта то чемпионати осиё биёем. барои мисол шахсан барои ман он бозиҳое ки мунтахаби тоҷикистон дар бозиҳои интихобӣ кард умуман писанд набуданд, чунки он ҷо як нав гӯям ки сустҳаракатӣ дида мешуд ва бозигарони мо хеле камҳаракат буданд дар майдон. аммо дар манзуратон дар ӯзбекистон он бозиҳои не бозиҳои рафиқона дар бишкек бозиҳои рафиқона баръакс бар муқобили ӯзбекистон хеле хуб буданд. яъне оҳиста оҳиста омада бозиҳо бар муқобили ӯзбекистон рафиқона хеле хуб шуданд. баъд дар чемпионати осиё боз ҳам беҳтар ва ин ҷо он чизе ки гуфтам, яъне беҳтар сухарос бозӣ карданд на танҳо як ҷиҳати хуби бозигарони мо буд, ҳамчунин аз ҷиҳати тактикӣ ҳам футзалбозони мо хеле пеш рафтанд, чунки айниҳол мушоҳида мешавад ҳар ҳаракат шояд ягона мушкиле ки инҷо албатта пайра воидов аз мо боз беҳтар медонад, вале шахсан ман ҳамчун як мухлиси оддӣ чанд мушкилиро дар прессинги бачаҳои мо мушоҳида кардам, алахусус дар бозӣ бар муқобили худи ҳамин Тайландам агар мушоҳида кунем дар охири рақобат ва он голе ки мо сар додем, яъне голи сеюме ки аз Тайланд сар додем, он ҷо барои мисол маълум аст ки мо 5 маротиба аллакай қоидаи бозиро вайрон кардем. агар бори шашум Дилшод қоидаи бозиро вайрон мекард, дабл пеналти ба дарвозаи мо таъин мешуд. аз тарафи дигар ки медонад шояд пеналти бо гол анҷом намеёфт ва агар риск мекардан ҳамин ҳолат инҷо таваккал буд, таваккал зиёд буд ва ҳолатҳои билоэҳтимолие ки ин тавр мешуд он тавр мешуд хеле зиёд мегардиданд, вале баъди гол мо фаҳмидем ки шояд агар қоидаи бозиро вайрон мекард беҳтар мешуд. яъне чунин ҳолатҳо ҳастанд. ҳамин як чизро илова кунем ки масъалаи корти сурхе ки ба Фирӯз Бекмуродов дод, довар иштибоҳ кард. аз рӯи қоидаҳое ки ба мо дар ҳамонҷо фаҳмондам, қоидаҳои нав, агар аз дарвозабон аз дарвоза барояд ва ягон дифоъгар бошад, корти зард дода мешавад. дар лаҳзае ту ба дасти Фирӯз расид, дар паси Фирӯз Идрис Ёров буд, Дилшод Саломов буданд. ва он иштибоҳ кардан барои Фирӯзро ба ду бозӣ не ба як бозӣ ва маҳрум кардан, як бозӣ маҳрум кардан. корти сурх ҳама ду бозӣ аст. бале пайрав дар ҳамин як муддати кӯтоҳ албатта дар он мусобиқа
اونجا کمیته انتظامی وجود ندارد که مثلا در حال در اونجا بعد پس از بازی ما رفتیم لیکن ما با قرار داوران دخل نمیکنن. نه پروتست قبول نمیکنن. پیرو یک اندیشه و یک نقطه دیگری که جمعیت فوتبالی با دو قسمت جدا شدن این بود که برخی از بچه هایی که می توانستند در هیئت منتخب باشند آنها دعوت نشدند به ویژه سماندر رزاموف و در قطار اینها خوب رحمان علی شریفوف که گفته میشد باید دعوت میگردید نصرت شاه اسماعیلوف یک بازیگر جوان دیگر و یک چیز دیگر البته اون است که مثلا برای من همه چیز معقول شد در چمپیونات آسیا من همچون یک مخلص البته حرف زده ایستادم و یگانه چیزی که برای من اندکی نافهمو شد اون بود که برای مثال چرا دو دروازه‌بان برده شد سه دروازه‌بان نه چون که علل خصوص در چمپیونات های کلون ما مشاهده میکنیم که سه دروازه‌بان برده میشوند بودن بسیار دستایی که دو دروازه‌بان به چمپیونات آسیا بردن و دستای ما از زمره همین دستا بود و اکنون دو سوال شد پیرو. بله یعنی فیروز بکمرادوف کورتیسول گرفت فیروز بازمحمدوف اگر وسه میگرفت کی با ما بله این بسیار حالتی اگر فیروز بازمحمدوف وسه میگرفت دلشاد سلاموف بازیگری پنجم بازی میکرد. نه معلوم است که کسی از بازیگران بازی میکنه به هر صورت دلشاد سلاموف یا حتی فیضعلی سعدورов ادریسیورov همینها دروازه‌بان‌های حرفه‌ای بازیگری پنجم ادریسیورov و دلشاد سلاموف بودن از روی همون وای برای چی ما دو دروازه‌بان بردیم برای که یک بازیگری که کورتیسول در بازی انتخابی گرفت نیکروزالی محمدov دو بازی اول بازی نکرد ما نیاز داشتیم که در بازی با ترکمنستان بازی خوب نشون میده بعد با در بازی یک چهار فینال با همین خاطر اگر ما سه دروازه‌بان می‌بردیم یک نفر از بازیگران دو بازیگر دیگر وای میشد برای ما دو دروازه‌بان گرفتیم و فکر یعنی پرابلم اساسی نیست که دو دروازه‌بان یا سه دروازه‌بان این با فکر من پرابلم اساسی نیست باشد این سوال قریب که جواب یافت بعد همون فیروز بازمحمدوف خیلی دروازه‌بان جوان است باری اول در چمپیونات آسیا اشتراک میکند ما گفتم که بازیگران جوان در همین بازی‌های حساس و مهم باید بازی کنند در بازی‌ای که نه ما با 5-0 برده ایستادیم و بازی کنیم در بازی‌ای که مسئولیتش کلان است در همونجا باید بازی کنیم همونجا بازی دروازه‌بانی خوب بازیگری خوب میشود باشد و این اندیشه شما 100% روزیش بوده میتونیم پیرو خوب اکنون علت چند نفر بازیگرانی که در اینجا ذکر کردیم دعوت نشده بودند من گمان میکنم البته که شما همون بازیگری که 14 نفر باید بازیگر بردیم همه بازیگر ارزنده را گرفتیم بردیم حاضر اول باید تشکر از مینتداری زیاد رو با روبروان دسته و ممکن روبروان دسته مثل سپر ظفر رحمانوف استقلال سعیدزاده شاهرخ سرو کمپانی برای توجیدین و نورین دعوت که دسته فوتبال تشکیل کردند با بازیگران معاش میتونند مربی دارند مشق میکنند تمرین میکنند یک رقابت پذیری پیدا شده است مثلا بازیگری که میخواهد بازی کند ما با فکر دو سه ماه پیش صحبت کرده بودیم کریتری اساسی ما گفتیم کریتری اساسی برای تیم منتخب این غرور و ناموس ملی داشتن باشد غرور و ناموس ملی چیز اساسی است ما گمان میکنم بازیگران ارزنده که بودن ما دعوت کردیم بازیگران که دعوت نشدن باید بیشتر و زیادتر زحمت کشن که باید بهتر باشن با دعوت میکنیم لیکن این بهانه است که ما 3 سال پیش قبل زور بودم حاضر زور هستم خوب هستم مرا دعوت نمیکنند یگان مربی دشمنی خود داشت بازیگری بهتر رو دعوت میکنند در روزهای تیم ملی با هم وایس شده از بازار کسی خوبتر و نقصر بازی میکنه ناش میکنه ما دعوت میکنیم خوب یک چیز دیگه اضافه میکنم از یک سال 3 ماه شد من سرمربی تیم ملی هستم در همین وقت 12 نفر بازیگر جوان رو دعوت کردیم ما بازی کردیم ما بسیار در مسابقه اشتراک نداشتیم که چی مسابقه اشتراک کردیم 12 نفر باری اول اشتراک کردیم ممکن پیش دعوت میشدن بازی نمیکردن لیکن ما به همه وقت دادیم که بازی کنن چون موضوع در همین باره رفت البته فکر دارم اینجا از پیرو وحیدوف دیده دیگر هیچ کس به این سوال جواب گرداندن نمیتواند بازی بر مقابل ازبکستان رو من در نظر دارم که اونجا سوال‌ها خیلی زیاد پیدا شده بودند که چرا هیئت اساسی همین طور انتخاب کرده شد در نیمه اول رقابت فکر دارم این سوال عین حال در هواست که باید هیئت اساسی برای چی فیروز بازمحمدوف در اول است بله علل خصوص همین چیز اوزیر فیروز بکمرادوف بازی یکم با بحرین استاد بعد یک چیز رو باید بیان‌آور گیریم که یک سال قریب فیروز در اگان بازی کردگی نبود بیشکک اومدن نتوانست گرجستان اومدن نتوانست
фирӯз бекмуродов дарвозабони беҳтарин аст дар тоҷикистон, дар амиосиёми дарвозабони беҳтарин аст, таҷрибаи хеле калон дорад. Лекин дар бозии аввал ки ба фикри худам муқаддиш суҳбат кардем, дар сатҳи худаш наистода, аз ҳисоби ки фишори равонӣ ба вай беҳад бисёр аст. муқаддиш суҳбат кардем. Баъд ба фирӯз боз Маҳмадов дар бозии бо Узбекистон, дар бозие ки дар Ҷизақ кардем, хеле хуб истодагӣ буд. Боз фирӯзро мондем. Боз Маҳмадов фирӯз истод, ҳисоб 3-1 шид. Қисми дуюмо фирӯз гуфтем 3-1 ҳамон бозие ки дори, маҳорате ки дори бояд нишон диҳӣ, барое ки вақте ки дарвозаамон ҳисоби 3-1 мо бохта истодаем, ягон фишор надорад. Бе фишор баромад фирӯз бозӣ кард, беҳтарин бозиро нишон дод. Мо қисми дуюмо бо ҳисоби 1-0 бурдем. 2-1 баромадан гол зада натонистанд. Хеле лаҳзаҳои вай буд, хеле хуб истод. Бояд фишор набошад ба дарвоза, ба хоб дил бозингар, лекин вақте ки масъулият калон аст, фишор мешавад. як суоли дигаре ки ба гуфти Гулрӯз ҳанӯз ҳам дар ҳаво асту ҷавоби худро намеёбад, ин ҳамон лаҳзаҳое ҳаст ки вақте ки мо 2-1 бар Таиланд ғалаба мекардем ва дар як фурсати андаке комилан сарбапо шуд. инҷо чӣ иштибоҳ буд? нақшаи бозиро, нақшаи шуморо бачаҳо иҷро накарданд? Не, 2-1 ва Таиланд нафари панҷумро баровард. бале бале. мо ҳамонҷо ягон лаҳза набуд ки мо тайм-аут гирем, бояд тайм-аут мегирифтем. мо натавонистем тайм-аут гирифта. хуб, агар тайм-аут мегирифтед мо бояд мегирифтем ва ҳамон нафарое ки хаста шуданд иваз мекардем. Ки тез панҷум нафарро баровардан, лекин мо ҳамин комбинатсияи 5 нафараи Таиландро мухта будем. Пеш дар дарсҳои назариявиро нишон додем, дар тамринам нишон додагӣ будем ки чӣ хел бозӣ мекунанд, посёлки аз куҷо мебарад. Хаста шуда будам бачаҳо, барое ки онҳо дар як они вохид тез задан, барое ки мо ҳам фурсат нашуд ки иваз кунем бозингарро. ва ҳамин ҳолат дар бозӣ бо Баҳрайн ҳам дида мешуд ки гол задем ва даром гол хӯрдем. ин як мушкилоти калони мо аст ки дар бозиҳои вай интихобиам хеле буд. Мо гол мезанем, тез гол мехелем. Бо як душворӣ гол мезанем, лекин бо як осонӣ ба мо гол мезананд. Инро бо кор кунем, мушкилоти мураббиён аст. Мо инро ба гардан мегирем ки айби мо аст ки мо бояд ҳамин чизҳоро бисёр дар ҳамин чизҳо бештар кор кунем, ки рафти бозиро тағйир дода тавонем. Вақте ки мо як гол пеш шудем, рафти бозиро бояд ман ҳозир як савол дорам, на ба шумо, ҳарчанд ки савол ба шумо тааллуқ дорад, чунки ҷавобашро медонам аз рӯи профессионализме ки доред, ҳеҷ гаҳ касеро гунаҳгор намекунед. барои ҳамин Гулрӯз савол медиҳам. голе ки сеюме ки аз Таиланд мо хӯрдем, ин иштибоҳи хатти дифоъ дарвозабон буд? метавон ҳамин тавр гуфт, чунки аслан дар назария чунон бояд бошад ки ҳамин кунҷи наздике ки аст, бояд ҳамешонро дарвозабон идора кунад. ин чизе ки албатта дар кулли академияи футбол гӯем ки меомӯзанд, дар кулли дарсҳои футболӣ меомӯзанд. ва голи сеюми Таиланда ба ҳамин кунҷи наздик зада шуд. ҳамчунин онҷо дифоъгаронам кӯшиш карданд то садди роҳи зарба шаванд, вале сабаби асосӣ ҳамон чизе ки Пайра Воидо гуфтанд, албатта ин хастагии бачаҳо буд ки дигар албатта онҷо на қоидаи бозиро вайрон карда метавонистанд. ва агар бигӯям ки дақиқан ба соли шумо ҷавоб гардонам, бале хатти дифоъ ва алахусус мо дар ҳамин бозӣ, дар ҳар бозӣ се хатти дифоъ дорем. хатти аввал, бозингарони аввал, хатти дуюм, хатти сеюм ва чорум дарвозабон аст. ҳамин дар голи сеюм иштибоҳи даста ҳама буд. бояд чизи аввал ки бояд ҳамин пас ба ҳамин ҷо бояд намеомад. бозингарони хатти пешмон ба ин роҳ намедоданд ки пас бояд пеш намеомад. вақте ки пас омад, дифоъгари мо коре мекард ки бозингари Таиланд тарафи дарвозаи мо тоб нахӯрад. бояд ҳамун пушташ тарафи дарвозаи мо вай мекард. лекин ҳамин як вай аст, менталитети вай дорем ки бояд ҳатман тӯпа гирем, равем гол занем. ҳамин чиз аст ки мо сониярам нигоҳ накардем. агар дифоъгари мо камтар ором мешуд, ҳеҷ бозингаромо бармегаштанд, бозингари Таиланд бо тӯпро бақӣ медод. лекин дифоъгари мо хост ки тӯпро гираду, мо ҳамла кунем. дифоъгар набардро бохт, дарвозабон буд. мо ҳамин чӣ хатти дифоъ доштем, дар ҳамин гол ҳамаш хато карданд. но умуман вақте ки бозингарон хато мекунад, ин хатогии мураббӣ аст. ҳамин хел нест? бале, албатта вақте ки ғалаба аст, ғалабаи даста аст, вақте ки бохт аст, мо бояд дар ҳамонҷо камтар чӣ гӯям, корректив должны были внести ба забони русия, тағйирот бояд мекардем ки як дақиқа мондагӣ аст, дастаи Таиланд
монда шудагӣ буданд. Ҳамин монда шудагидан ва ҳам бозингарро мо вақте ки мебинем мураббии ситоди вайро мебинем, бозингари борад ки туп ба ҳамон раса, камтар тупа идора кунад ки вақт равад ки мо ҳуҷум накунем. Ҳамин хел вай кати баровардагидан вазифа кати. Файра баъд аз бохт дар اتاق لباسی باز کنیم با بچه ها چی صحبت کردید؟ البته مسلم بود که بعد از 15 سال ما از گروه برآمدید، شما به همین تکیه کردید یا به چی؟ نه ما کوشش کردیم که یک بازی نشون دهیم در هر بازی که ما تاجیکستان فوتبال بازی کردن میتواند و یک بازی کنیم که از بازی کردگیمون سرمون خم نشود. مثلا با سری باند اومده توانیم، لیکن بعد از بازی خود دایلند من از فرصت استفاده بردم، مثلا مینادوری خود را به سفیر جمهوری توجیکستان در دولت خود کارگران سفارت برای اینکه بعد هر بازی میومدن ما را دستگیری میکردند، با اتاق لباس واسه میومدن. بعد از بازی تایلند هم پیشتر از من اومدن، من تو اومدم محترم سفیر دستگیری کردند و چرا که خیلی بازی خوب بود. در مجموع من علاقه اندیشه شما رو گلوز فهمیدم. به هر صورت که شما تحسین آفرین میگوید به منتخب، به هر صورت خوب تا حال حاضر چگونه که در آغاز صحبت ذکر کردیم، یعنی سطح همین است که همین این به معنای بدش نیست، به معنایی که اکنون ما یک قدم پیش رفتیم گلوز از اونی که بودیم. خوب با اونی که ما هم اکنون در آسیا مقام پنجم رو گرفتیم، نه با نگاه نکرده با اونی که ما تا کجا رفتیم. از نقطه نظر менталитет ва гӯем психология гӯем воқеан як қадам пеш рафтем. Аз нуқтаи назари бозӣ ним қадам пеш рафтем ва то ҳол имконияти пеш рафтан дорем. Ман чиро дар назар дорам? Ҳамин насле ки айни ҳол мо дорем, фикр дорам то ба ҳамин футзалбозон буданд. Аслан барои мисол Шеҳзод Ҷумаев дигароне буданд ки хеле бомаҳорат буданд, вале ҳамчун даста фикр дорам ягон маротиба мунтахаби Тоҷикистон як бора чунин бозигарони сахтро дар ҳар мавқеъ майдон надошт. Ин сирф андешаи инфиродии ман ҳаст ки дар ҳар мавқеъ мо бозигарони хеле беҳтаринро дорем. Оғоз карда аз дарвозабон, ҳамлагар, бозигароне ки тавассути канорҳо бозӣ мекунанд ва ин имконияти беҳтарине аст барои дастаи футзали кишвар, барои мунтахаби мо, то мо тавонем дар қатори 5 дастаи беҳтарини Осиё дар чемпионати навбатӣ қарор бигирем ба даври нимниҳоят то бароем ва тавонем баъдан гӯем ки орзуи кулли мухлисони футзали кишварро бароварда кунем, тавонад ба чемпионати ҷаҳон роҳи худро ҳамвор кунад. Ба назари ман ҳамин бачаҳое ки ҳастанд кулли имконияти онро доранд то ба ҷоми ҷаҳонро хат бигиранд ва метавонам гӯям ки ҳамин насли тиллоӣ дар футзали кишвар маъзамин аст. баъд аз ин кадом насл мебиёяд, пеш аз ин кадом наслҳо буданд, мо онҳоро медонем, баъдан чӣ мешавад намедонем, аммо айни ҳол ба назари ман ҳаминҳо беҳтарин ҳастанд ва аз нуқтаи назари бозӣ воқеан мо пеш рафтем. аз пештара дида албатта хеле пеш рафтем. Хайров, насли тиллоиро тасдиқ мекунед ё не? ҳамчун сармураббӣ насли тиллоӣ якун классики мо ба бозингарро гап мезанем ки барои ман ҳамчун мураббиям бозӣ ҷанг аст, як набард аст. вақте ки Тоҷикистонро муаррифӣ мекунид, тамоми тоҷикону тоҷикистониёро вақте як набард аст, ба монанди ҳамун сарбозону афсароне ки сарҳада муҳофизат мекунанд, ҷонфидоӣ мекунанд, сарҳаду ваи мо ҳамин майдони варзишӣ аст. ҳамон ки бояд рафт, ҳамин марзи номус, ҳамун дарвоза фақат номуси дарвозабон нест, номуси ҳамаи бозингарон аст. бояд ҳамин ҷонфидоӣ кунанд ки не ки 50% қуввату не 100-150%. ҳамун дар марзи мо ҳамун майдон аст, бояд ҷонфидоӣ кунад. баъд агар ҳамин хел вай бошад, ҷонфидо бошад, бо мо ягон натиҷа ноил мешавем. ки вақте ки ба ҳар кас муяссар намешавад ки давлату миллаташро муаррифӣ кунад. бале, яъне шумо умедвор ҳастед? барои мо, барои ки бозингари арзанда аст, бозингари арзанда нест, барои ман асос ғуруру номуси миллӣ аст. ки бозингар ғурур дошта бошад ки ҳамун то охири ҷон шад муҳориба барад. хуб бошад. дӯстони азизи арҷманд, як суҳбате доштем бо Пайрав Воҳидов, сармураббии мунтахаби футзали Тоҷикистон ва Галус Худоназарзода, шории телевизиони варзиш, ҳамкорам, атрофи мавзӯи натиҷагирӣ кардан аз иштироки мунтахаби футзали Тоҷикистон оид ба футбол дар чемпионати Осиё ки дар давлати Кувайт баргузор гардид. барои меҳмонони азизи арҷманд як олам сипос мегӯем. дӯстони азизи арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад.